Okay. What is omu tete sorry on crossing daughter church a bit is at Son Baptist church. Yet daughter church is our voter region. Voter region ya tete sorry e bi mu tete niase. E omu ana e di birthday and Kofodium birthday no discover na yakosi asori de amom na atonkonya amom no matena se. I worship nyame. O matena se worship nyame. Na yesi ekotonua abodan so amom. E Son Baptist for continue. Kakra benya na fabra. Na yekoto motorbikes asofo na de be ko evangelism. Wow. Omo so mo ko asempa katre dwumadie. What is here so mo ko che Bibles. And what da? Fa ho hyem. Na do sika kwato a designer wear. Yi. Na ye to Bibles. E de a che. Catch them some patch Bibles no. Me so so metimi atotu. Okay. Eti mo nyina me ntotu nka. Ba ko ye say. E 50 cedis. And e mo nye 100 cedis. Who say onkrofo bi ye nyame adwuma bi koso wo ba bi. Ade bi nyame ani gye ho no ma nso ani nye ho. Okay. Ma wani nye kunafo ne awusia ho ene mobrofo but na me kan ye no fa nyansa ne mpai boka ho no amfa nko mani paboni ni ama me na hawo amayo hawo e de ama nyame adwuma bi do business with God boso me suna wonya awusika na nko wadi uma nyame sai ama na hwe obi si an ena tight ne kama no tum tight ye sai what is tight 10% can go 10% nyame de yere and abutia e de ma asofodi enti Israel for no kan say omudua wi omfa nko enko ma high priest no na nya nipa na omo de ko ba wo si tabernacle no a no omo hyeso na ebra mosi obadma ne si tabernacle no wan kan so mo say ejapade no omunya free Egypt no obi anfa na enya Israel for na ne contribute to ye we di ne gold aba na we di ne diamond aba and omudi si asori dan di manyame. It's what are you talking about? Some gold in the diamond no one the kogu ho and ma Moses edisi tabernacle no. And you go a bath from Messi. And Moses Nessie. One funny passo. It's what are you talking about? What are you saying? When you bresse and more jet tight now so for the NTA. If I'm away tight na me see me tight. Who was so do sick abeton na me fa away. Do le mo na me le mo. Who are you to judge me? Me see me jet tight di. Yeah. And I'm chama so for the metia momodi. Aye. And the ono tinyame efono ho. For we seek a wensa. Me de seek a bebo nyame adwuma. Akire obenya heart. Now what is 10%? Apam bikuta 1,000. Na me de 100 cedis ma nyame a. Bayedi. Isha. 10% kwa the lowest. Wa hwe wo so a wantua air bill. Wantua site bill. 30% na wo ko baptism se monye 30% we na mo mfa ntuatua mo bills for so na mo nkoso anya nyame adwuma. Now ababejina na mo kan mo me say was wo besi na so de fie na so asamando appoint me chief faso you can't stand and I share Old Testament wotimi ni nyame nko nyame asafo wotumu tan ebejina efri nyame nko ebejina efri nyame nko ebejina this efri no efri nyame nko Yesu Kristo ba ya wo ya anwade ne nsankyerene no ena nkrofo bi kika efri nyame ena papa bi kan me refi ni din ena o say mun kama no ntum efri nyame a enyina 2,000 years ago, you so yesu. Aye, yentimi nka say the late Jesus. There be I hear they can the late Jesus. What you see I will say. Wo yesu was obe na answer so. Enti nyame dan wo be sit mu amu ye videos edit to Facebook and YouTube. Na mo ka na mo tia tithe na mo tia me pa chow. I choose to pay tithe. Yeah. If I'm way, you obi ni sika ba dey if I'm way. Wo so obe tia ama sofo dia e wasam. Dabi. Wo do sika ba we nam. Obi ya wo de baby o invest. Yeah, no correct. And was say, baby, we treasure one, and one of Kuma. Why your treasure is when it's Yami Fee and Amade Conabama Makuma, our Yami Fee. Mede Buanya, Mede Bia Makuma, everyone Yameso. And Tiana Mo social media no talk nonsense about God's church. Yeah. Or Yamia Safo and top from that. And no correct. And top from that. I did one for Beba. And God at church, false teachers, Beba. They will all fall, but the church of Christ will stand. The body of Christ will stand. It's true. No. Bra no wo mo ba for de no. Ebinum de sika bail say tie ni. Top no so a. Na ma me de kwansi bi beto so. Oso no no ama de so pa. Jesus say no na so. Na ni aso. God will build his church. Jesus will build his church. Yes. Enti say uni nyame nye business a we de betwam ne yeka som pa ache de. Chase na ne nye. Yen ye bebu awusia ne yekunafo bra na ne nyame emeye business me busia. Bebo nyame busia. Atete kwaagi nsem nyina di. Na onitifo hwe ne nantie mu yi. Ne se obi hu se obi okra online kra social media kra na okwa. Story bi obehu bia no agye adi.
esune bi kura na eya atro ya busirim ka atete kwa jinsem nyina di but obi anani atie no wodwene ho wo hye ne nantie yie don't just believe everything there be obi sia wa medo na waje adi obi hye wo bobia na waje adi verify ebi mo verify information when him say WhatsApp yi kura no obi timi send WhatsApp message bi ai yes plane crash si ha yes we asemesi ya che no e wona no so free obi no obona mane no circulate afa de nchi yes nye no kura wo mu yo na oti ase wa hye no na ye misinformation etini so be send you message WhatsApp baby a eya to bo ase ansa na wa free obi abona mane hwehwemu ansa because ye de beto wo sa asemesi yewu ye de beto wo sa asemesi ya che no ye de beto wo sa asemesi ni kunu eyi na ware yegu ye de beto wo sa na bia hwehwemu ansa emre bi de me kan bi de kan si so say na bema bi epese na yiri behu me for counseling me de kan obi agi bibidi obehu me for counseling afi na yiri no because I'm so who me videos are inspire no eti na yiri no ai lady when out the video bra me mama hye ono yesi wa jaware e na me se me AKOSUA ABOAGYE nyame mpangu wa jaware ono wa jaware na bemu na me se me AKOSUA ABOAGYE dem bi nyame mane mpangu dia wo pen wo nya da wo say sometimes no se bia wo ye bibia nipa e hye ni mu se bibi beto ama wa be kan ye won krofo bi o matamfo nya wo mu obi ti se me matamfo nyame true because me ni nyame wa apam eti we imagination no dey wo dwene se bibi se beto no no eti wana unfortunately wo se nyame so sign ne ma ho enna ni kunu no ekohia obi a onim mi kunu okay eti onu ne din komo no se ayi lady me peno sempa ne messages inspire me pa na me pesen ko to me yerefo ba me yere se won o so hwan AKOSUA ABOAGYE se we ja awade se we ja onu for the way wona ni ma me frɛ ni kunu sese wan o frɛ mi kunu ABOAGYE ene o de man o se he me yere hwe me dono AKOSUA mi jana ko fade mi jana kura mewu mi nim no pa o ye good woman ena mi kunu ka kire bem afa de se na yere no so ba no se beje na ne AKOSUA kunu nkasa afa ogina ho oba wona ka kire se me meja me yere me AKOSUA ntimi nya me na me so ntimi nya no enwu da de betete yentem ye owo afa de gain na ne ewu yi ahu ebi a woti bibi but woka eti we imagine say enka bia ni kunu ama mehia obi a woni ni kunu a nipa sei nipa tete kwasem ne se wote bibia na wagye adi so what you say eti na da bia ya meka no hanse sometimes AKOSUA say wo bom pa ya eya unse wo read Isaiah chapter 54 verse 17 and say no weapon fashioned against you shall prosper and every tongue as teche maybe a best sorry etia wono bunifo wan ka se nyame wo se wo you shall condemn it is sometimes in your place of prayer already teche maybe a sorry etia me bunifo because when yankopon bu oba ne fo because no cha tro dia to me so ade enim it is teche maybe a best sorry etia everybody bunifo because obi betime ko gina bia aka bibia nya no kore na obi a onim wa na so obi propose o bibi ma wo no ana bo se wo dia sagade eti techemetimi sori tia yen because nipa bebre tete kwasem wo mti ade wo musam eno so wote ya the person runs with it na ono so spread this how room no eti de bia ya bompa ye tia wo mu imagine emre bi midru shop bi akosa me to ade ena lady ni obi gina TV so te se bia ka SOMPA TV na obi gina so ka news obi a wan ka ade a ogina ho no hye lady bi dia ma ye mompa ye ni ye condemn imagination any thoughts obi wa wo share ni mu a se bibi boni bi beto ka kire ba de se mama tamfo nya me da e ma de wo mo hye so mo benya na mo mu nya da na nyame so mo mu nya da obeboa ama bibi akoyi obi send me message because of videos ni ade ni ya oba bi send me message say ni kunu ene obi akowo na onye den ni kunu ne side chick say e be fa ne say side chick ana say ono oba foforo akwakowo eti sa AKOSUA tumifo
menye na menye den dia wo beye na kire ye bebo a kire dia wo beye no enti apama ne mposo wo ho no a osini kru ne side check akọwo enti wonye den enti dia opese wo ye no meka kire na mom me mo so te say ha ye SOMPA 106.5 FM Accra na wonim say dru fia da endpoint homeopathic clinic moment no na brena we nso ye last edition for ansa na yakọ Christmas festivity enti ese de ese endpoint for be chia ansa na o mako enti me nko dog me mo akọ aba wo amejo so akosia na bibia boko de nyame adaro ma ho de wo de nyame ye ho ye pa endpoint for mo nso mo ho ye nyame adom adwuma ekoso kama ayo na endpoint ye de na mo wo ma ye fi say na no na me bo manfo ama na yi wo masutire say free house cleaning no wo nka wo mo ho na man nkocha scan na mema nkocha scan za na afina kwa we fi say nim the January 2026 beba eti ye bo boss wa wada wuruma so mo free ho ma me yo mame na wase bi makosu na yanchia etiefo mu etie SOMPA 106.5 FM na wie na endpoint homeopathic clinic ye de nchia free adwumakuo ni nyina ene nchia free Dr. Duboaten ho de bre obi a otie ye awie bia na sene endpoint mu nim no ye ne moatena free afri ya hyase ene ye de ababesi December bosumi mu na de yesre nyankopon ne se ode ye betwa afi na enna kakra akai wo yanim no ode obi ankwa beche no na afi obedom ye na ye betwa afi nso na awie na endpoint bosumi yi mu se ye keka kobro nyan ye nko break the only day I be ko break se ne obi yanim no 25th December to 25th December nkwana ye ko off na efri ho no ye adwuma etuamu saa enti no omo koje omani no omo nkoje omo bekwa kwasra omo awofo ne omo busuafo omo nkwasra omo bewe na mo nwenam sa nemum se ohaw bi eba okay wapomuden ho a all right na afi na wo se hu se endpoint ya bie enti no odo ho beba be dan ye right. na holidays mu no ye adwuma free 7 a.m. okay. 5 p.m. all right 7 a.m. to 5 p.m. During the holidays during the holidays no, from 7 a.m. to 5 p.m. na wo ban so a free scanning no igusu aye nti mema a omo eba betwa scan no free scan ye free nti no me say this week mu misconception bi akoso okay ti dodo na omo ba omo de omo pon den ho nsem nyina ba but omo say ye bibia free okay free na ye no scan no okay na ye twa ne free ama mema omo wo prostate issues okay to ye bema na wo bema mu ye wo ya ojonso ntentem ojonso a wote ya ojonso no anate hode ewo ma ba fom sa nipa na omo wo sa nsenchene na se wonso a uni nsenchene we nyina bi na emo pese wo be check wo prostate ehwe no wo ba scan no free nkakane na scan ye 600 this time around ye yama free lab na ye 600 no ya teso situ ya 300 cities from now till the end of the year nyame ya doma finish start ya akoso ya se ne wo kan ye no doc emfa initiative bia mai say yen san to asunti no okay ube take advantage na waba samre yi kopem say afe no ebe ende na afe ni ya scan no for free amount lab no no atua 300 okay ema no so no oba opa wo oba ne menses ema yie oba ne menses no kra etwa kra ema ebi mo ha for 3 months for 6 months for 1 year 5 years up to 12 years o menses kra mada o yes a oba ne bia na sa wo de no eba na mo metwetwa sisi tibosumi we eba the following month ema ana wo yoba na be ma ne wo hiem na wo te yawo wo panyin san no ema for so longer oba endpoint homeopathic clinic from now till the end of the year okay scan aye twa ye for free for free wow ne mum lab no so 600 hormonal test any infection a wo kwa bonten koya 600 cedis endpoint say ye chem okay. na wafa fa ne yenso ya fa ye lab no okay. Scan ne dey free to betu ya 300 ne ye dey aye wawo mu hwehwemu nyina e dey amount na dey di ho na say ye kidney scan so eno so for free okay the kidney scan no eno so for free from now till the end of the year yeah kidney scan for free to you obi a opese obe check your kidneys na ye dey account prostate no ho okay ye check kidney no dey na ma for free na prostate no what you are 300 right. So your bounce na obe pa wo na ye kidney dey no e dey account ho ma for free na for what you are 300 cedis to the can say endpoint afi e ko na wie ye no ye ne mo a na ete
de how be a wo so bia na say wo hu nipa bi ene how bi aba no so a wo de fa number no a me de beto dwa no na frɛ okay sɛ ne tie bia no ye Christmas ne ye ndi bi phone no e wo me ho phone no wo Dr. Dubo ati ntimo ye adwuma ye adwuma nti time bia be free bia 70 68 and 0274 23 43 21 0274 23 43 21 point your branches ni nyina na side dwumadie yi e koso nti enkran higher headquarters Spintex shell signboard but bia wo free bia wo dey wo so Spintex car Spintex no fa catch a mate ne say obesi wo shell signboard wo si wa endpoint e wo ho a ana afa so tema community 22 Kowa na so hotel no ye ne omo na di nhwani mu ukokuma senso akro no mabohia ye wo Angel Educational Complex no na chipe endpoint homeopathic clinic on sabe kan ye number no be 44 0244 86 70 68 and 0274 23 43 21 0274 23 43 21 akoso ya we de eja ye no okay endpoint ye adwuma Christmas okay nti no 25th nko an ye ma all right to bi obebo apne ye bi obebo ye pono mu bia mu be bie ni pakro no na afa ya je no ofeso na akoso ya dok se me fan krama mu nso se ne tie bia no mo bete ne nka sana afi akwa Kevin Kwante ye beda se na akwa ye chia nkwada no ne wifi nyina ye da se pi etiatie for endpoint homeopathic clinic moment ne ekotie ne de dog be chia ye na dwumadi ahodo a omo de agu akwam a omo ye eti ayeresabia papa wodi wani kire ho a ebetimi akoye e de ama na bema no a oba no de betu manim se ne site oba bi de betu manim se ni kunu anyem ne side chick na futuo no moma yenkotie yetie wi a na mene apam kakra na ewo ho no na ye de amamo na bibia akoyie kama mo enti moma yenko ready Isaiah chapter 54 verse 17 I say no weapon fashioned against you shall prosper and every tongue as techeme bi ebe sori etia wo no bunifo wankasa nyame wo se wo you shall condemn it is sometimes in your place of prayer ready techeme bi asori etia me bunifo because when yankopon bu oba ne fo because no twa tro de ato me so ade enim it is techeme bi ebe sori etia ready bunifo because obi betima kodina ba bia ka bibia nya no kore na obi a onim wana so obi professor e bibi ma wo no ana bo se wo de asagade eti techeme timi sori tia ye because nipa bebre tete kwasem wo mo tia de wo mo musam eno so wote ya the person runs with it na ono so spread this room no eti de bia ya bompa ye tia wo mo imagine emre bi midru shop bi akosa me to ade ena lady ni obi gina TV so te se bia kasompa TV na obi gina so ka news obi a won ta ade a ogina ho no hye lady ni sananka wa tia hye oh yes shadi obi imagine anyway there trim eti wonu so wonso enya energy mu ode amfa mfa eti a wutina wanwa so wa collapse because obi ato bibi energy bi dia mawo ye mompaye ne yen condemn imagination any thoughts obi wa wo hye ni mu a se bibi boni bi beto ka kire wade se mama tamfo nya me da e ma de wo mo hye so mo benya na mo mu nya da na nyame so mo mu nya da obeboa ama bibi akoyi obi send me message because of videos ni ade ni oba bi send me message say ni kunu ene obi akowo Sompa FM na onye den ni kunu ne side chick say e be fa me say side chick ana say ono oba foforo akwakowo etisa akosua tumifo menye den na mebusabusa na question bebre fi say wonim akosua say oba bi encounter challenge be unexpected onhwe bibia nim na asia ye wo man ye wo mumienu ye wo de onim se ni kunu ye bad boy onim se ni kunu no ye bad enti se bibi sansia en shoko ni bebre because onim se akwa we ya adulterous me am kunu na ma wa me am so ya adulterous man uja no kra sa chese enti onu onim enti sa na se be ka kire ne se ni kunu no obi awo a enye ne nwanwa ebe ha ne kakra baten hyedan ha ne pi and you what the second category of women on nyene ho on susuda and cross on the mind da onim se entimin sida
sɛ ne kunu bɛfa n'akyi anaasɛ ne kunu ɛne obi foforɔ bɛwo yɛwɔ ɛma bi saa waware na ne nyinaa gyina ebi a sɛdeɛ bɛrima ne si ne tie ɛne sɛdeɛ bɛrima ne si ayɛ ne ho ɛne ade nti ɔno na ɔbaa no n'adwene mu no ɛnkyɛ sɛ ɛyɛ impossible enti saa ɔbaa no ɛna sɛ ne kunu ohu na afei wonya evidence na bɛrima ne bɛ confess ya ɔmo saa maa no ho asɛm na meka nyɛ wɔn a wɔn nim sɛ ɔmo kunu no yɛ adulterous husbands no wɔn de onim sɛ ne kunu no ɔyɛ maa asɛm dada ɔbaa bi wɔtum mi de me kunu de nim sɛ ɔyɛ maa asɛm eti bibi saa gye mu nya saa ɔyɛ a ɔbɛbrɛ na ɔno deɛ waka no saa wɔkɔ ne baabi I'm talking about the other woman no a ɔna nye ne ho sɛ ne kunu betumi a yɛkyɛ sɛ ɛyi yɛfɛ ne sɛ adultery pam ɛmfa ne mind mu da ɔgye bɛrima ne di ɔwɔ trust wɔ ne mu wonim sɛ bintimi nsi wɔ ne fie da na ɔte hɔ na aba na afei bɛrima na bɛ confess sɛ ampa me ne ɔbaa foforɔ bi wɔ hɔ na ɔbaa no nyɛm no wo saa ɔbaa na mekasa kyerɛ wo no sɛ wo saa ɔbaa no wo nene mekasa kyerɛ wo no ɔbaa wogye wo kunu diaa wayɛ ne nyankopɔn nim sɛ wɔn de deɛ ɔnya adeɛ bi ɔntimi nyɛ da but na esum ase no wɔyɛ sie ma mema wo story bi there was man bi a ɔsɔre ano ɔpɔ adwuma no ɔduru fie anɔpa no ne ma ne yere no ɔmo yɛ devotion anɔpa no ɔkɔ jogging enti ɛhuhu so no obi nam adwuma mu obi ehu sɛ wɔwɔ girlfriend bibi asa ni hɔ enti ɔbaa no de onim sɛ me de me kuru de oyɛ clean ɔwɔ ne suma ne abufo nketenkete but sɛ ɛma asam de kama SOMPA FM da could be honor obi boprum a young girl bi ne maame omo bae a wukuru no ote wo no one me ba na nyem what a shock wo sa oba na me ne wo kasai akoso wonim eti omo gine time be no de koye sa e se de bia opo ya no aba fie opo ya no onko enti time be no de yesa say anopa no so de ko jogging no no ko se ho e kwa no so no no ahan de ama girl no eti wo ko jogging no a no afa ho yes eti wo sa oba na me di message yi ma wo akoso ya say bana se soko sa no a the first thing you have to do your mental health awagene no esa say wo seek counsel wo seek help emma reality na dawning on you sabre na nya time where your girl bay ena nya bo se me bay ena wa ye bi say fato ho ye beka enu asem ati ena nya budget enya ohia adwene mu mfofie na adwene mu nhyehyeye it is a psychologist bi na be kwa hunu o say professional counselor bi na be kwa hunu ko hunu na yen get your mind in what order my yen get your mind in order because sa shock na aba no say when seek help animanimu ya e betimi afa wadwene because a shock a surprise baby wo gidie wo kunu mu no baby atia ba bedu asa atishim oh wo gini dia wo me fa ne say wo gi obi di 100% na at once abedu 0 suicide and I said negative 100 a suicide until hono wo sa oba na me ne wo ka say the first thing you have to do is say pemwa for wagene agene no ma yen hyehyɛ ma wo 10 o mental health na say your priority enye ba ma no na sa na wo tie enye no na say your priority because the more na wo kasa ne the more no na wo ha wo ho more na wan sha ba bi edu be kwa ko wie ne nye immediately obi na wo gini di o professional counselor bi o psychologist bi o wadamfo wo maami o wo nia bi o he se su na wo besu se wo na ado ho be bobo for no mo e de na ba yo whatever you have to do efutuo ne akwankyere bi wo hia se wo betie ama wadwene na ye sound na reality na dawning on you na wanya ntiasie bi se bible say in all thy getting get understanding and ntiasie bi na afi wo say it will first thing no ya wo health or mental health in here. Forget about them and any aklana seminal. Forget about mental health in here. And only number one, Yahoo. Number two, immediately no men take a decision there. Okay. Sebia meet now while him and answer me jino. Men take a decision at that time, no. Man what 3 to 6 months. Okay. I brought some no men take decision be a ube take it be a regret it. So we bet no so we jay we regret it later because abreno e mo shit shock na no shit surprise na no shit it don't take any decision
Yeah, working on your mental health no nantiase ba na reality don on you no. Give yourself time as you are healing your soul, you are healing your mind no. Na at the same time no, men take a decision number 2. Okay, me nya aware no. Okay, mo obi am for so enka say ugina ye ne say including wukunu no dabi. Enti say wo be ya na unya anya anasem. Chen kakra 3 to 6 months ho no. Na adwene ne ya hye na wie na ada yie no. A one na wo sound minder oba be take number 3 then wo no atena se say dear bani e dia na me pesa me number 3 e dia na me pesa me okay na wa gine dia wo pesa wo ye no hunsu sanso se wo betena ware anim ana se wo be gyan no my imagine se metena ware anim think about the consequences say me kunu no obi awo strategy na ne say Mema wadi akwada no wo no de na brem ya na. Edi na meye sese. Meta busebusa ne ho asem wana. Ana meye den. Se mpese metena ware ni mu a. Me pese mi gyan so a ma calculate e ya wade me pese mi gyan. Me pese mi gyan me fie di mu obi ana. Edi ya enti don't just make decision girige me jaware. Oh, e metena give yourself time. Ma what was o mind na ya sound da wie no na adon ni won you say ayi be ma no a wo kunu na wo gini die ateta pogi no enye saa na tie no nya time na think about the consequences because decision bia wo betake bia wo consequences wo so ka so wo betene mu anya dia wo re be fida wo beta akai akoda no so ba no pressure bi ba sika na nya wo nko ana ya de be ma oni akoma wo ta oma wo mu a good na omo de ya akosua omo de ma omo de ya a omo de omo hia help kase pa ya omo a ebi oma ware awo maaye na wo no fifro akofiri nchen good de na awo maaye de wa wo kra na otimi de ma bi cheche ne ho wure na de wo ware 10 years 5 years sese na awo maaye na wate se be ma no ene eti tenase na gene the consequences metimi me mum de meka che o se menya aware menya wo fie ma obi but obi ane na mental health development any baby awo bia de bia me metimi na bia wo ntimi de akosua betimi bia wo ntimi wo na wo hu here first because say wo ye wadwen so obekwa kwatena aware na se bie mu a say wo make sure say aware na wo kwatena se no consequence nyema bi say na ebeba be ma na bekwa kwakosra oba no obekwa kwakosra ne ba ne baba yare obekọ oba foforo nso be frɛ say any ordinance na your traditional marriage the probability so be ware na kan so ho think about all that na who say we are ready for that and as we are watching so say we be free mu a and also think about that we are ready say we be jai wo bre wana mo tuo any modern boy amabon we are ready so we be tunu nyina to atwene because sometimes akosia say wa ware na BBC a yenya botere etiechire na yakwa wie ana yetena mawie no na afa ne yebegene de abaye so nya botere ntina me kan say the first thing e besie no enye be ma no ne akwada na sem ye wo oba no asem we ye ma de na me de ma wo mu no ne wadwene abaye ho adwuma na be chire no obema ho bre na healing ne ba na mind ne ye sound a watimi anya ntisa wo ye wadwene so obetene mu a ye wo nsunsan so ebeba ena me bugo obi so no se bia be ma no na wo gini de hu se trust has been broken se gidie no ekọ gidie na ekọ no enye wo wasedie so obe develop sa gidie ye be ma na sedie the man's responsibility so obetimi develop obeye niema bia be ma trust na ba enye ntisa wonye wo kru ni bia ma ye okay yes yeah it is a wonye wo kru ni ye okay so wonyini ni ye okay so wonyini ni ba mesre man se nye ho no enipa bebre wo suma se bone omu ye disie na se wo kohia wo bi na nipa no ni sunu ne ban ne waye ne ho akire wo no ema wo begini di na ni nyina se na wo pretend eye nyatwom na wo hu no kure no a eya but eno nche se wa bra baba wiye dabi eno nche se wo oba no wonya oba papa oh menka sabi memma wo kunu abrabo fi emeye wo diastic emfa memfa no mewureti wo ho se eno nti wo ye oba wonya oba anase sa oba ne ye better eten ebi asa oba no wo kunu no ntimi ntina ne ho 1 month kure bi one natana bom se wokoho no aba okoho no aba it is a side check no wonim ni weaknesses wo ne wan dio
will be an the buffon in the super fimo. The same side chicken, the man is one and antenna dime back. One and antenna fear. One shame me 3 months to a packet and image and it is our ban when you're better. Men find so teams that were better tell me. What did I do wrong? Me BBA, me man is sex, me Fiadiane, me Shano, me BBNT. I don't know. It got nothing to do with you. And you are no one Kasane character, and you subai, and what that. And when dealing with it, and you won't tea and woyesa. It men feel inferior. When you yo saoba, a moon that woman is not better than you. How about no coffee? You make case. I will not 5 years and 1. One who in Cromone, a Misuba and Finn and Casa Bassabasani, and maybe some lady won't know who. It will know in your pet. It man found whom Cototon and say, where you better Chentina, or baby one or more, or Bessu Sana make your time I used to sue. Or don't suburb just say, you stood there, yes, so we be. But if you now mind the neighbor order, shall say anything, transcendent. Your strategy, way forward. A bassa allow the man to carry his own burden. Allow the man to carry his own burden. Jaisa will be sabisano. Enna akurano. SOMPA FM. So when day. Enna nene. Enna akosama na. Eya wani obane ntem. Jano. Whatever goes on between you no. Any obane ni akwadana ye ne burden. Don't carry it. Would you say why you so be stay while worry anymore? Now you was said here because that's the decision you have made. And the one with the consequences. It would have bow bra. Or bow annual dear Yamano, Motiho, na, and Akodano, and a benny day, and I say, on after one and on an a casana, Debbie. Oh, top pressure, grandma. Say, Yamaha, doom the for you and me. Manin carrying your own burden. But your ban of flower or friend I want to offer Debbie. Or man pressure, one more pressure. Or didn't close school fees, I want you to school. It will have the Eti manin carry sa burden no, don't carry another man's iniquity. And so will be bonny. O you couldn't today. O you couldn't know just a swan bonny. Manin carry na on the cofa. Some Bible said you and one ucha. It will go dear adultery. And we will report adultery. We na we ya kunkrono. Trabe be ma kunkrono in Casadia and a crano day. And it say, Sana would interfere. Be enjoy your home. Enjoy your life. The other causes a crutch. One akofa wade de ebekoso no emmebo mama na ebiem enimi ndi ho enimi ni ho nkomo enimi medi nkomo mfa se yi sei ena akoda na se yesi woyare yesi akoda da bi me no mi enu no me na side check na ni akoda bi anyina ho enti se wakoye bibi saa ehun nkomo mempatie biem mempege no nkomo no ye mpatie nanso me ni apam ye betie na wie yi ye bre na nche na ye be nanso MWHO APAM DADAA wa ha saade we to a oba bi tie me message no na APAM DADAA o tie wo sente AKOSUA message na boa me pa na last part no aso green say medum we last part no na APAM o sende e be yedin say wo yi wani ntina me kan say nyame ho adom man kasa wo de ho to ho so a wa wuntime mfa da bi Gise nyame bem. Eti ese wo se nyame ho adom. Na nyame no bia na sere no a oye na adom de. Yes. Oh, okay. Say onim say your hands are clean. APAM the Lord knows your hands are clean. Onim say wo dibem. Okay. Eti adentina wo be carry another man's iniquity. Na da bia na wusu na wo tete. To call say radi de me kura ye em ya wo. Ma no anso na konua. Nanso ada woro manka be yin konua we yefri me komu a. Awanka nche iso say wo kentene wo ho a. Wo be yin konua we yefri ko. Mempese madwendwene ho bebre. Mempese matete. Ba matese so wa adom bi. So I say God will make all grace abound towards you. Matese wo wa adom bi etimi manipa ye de under normal circumstances won't me ye. E manipa ye supernatural. Okay. Ti dom me sa adom ni. Ai adom bi wo APAM etimi manipa ye supernatural. Edwene tre nipa. Edwene nyame. Nipa bi timi show some o ye show so otimi ye. Adom bia. Okay. Kobe ko jibi. Yes, I do na dum Yesu a wotimi kwa asenu na nka da fam se wo beja wahenie ho no ababa fa akwata bia to ho so am ye bedidi watemu ana yakosen wasenu ya susi adum bia onso ka se janye mepe wo pe na enye ho e hono no oje adum no onso ka se Elijah ne Moses be share ne de wurafi want to say sa mountain so no esuafo ne se nka omomo sese ka so omomo mpa oba na o mada no pray so that you not fall into temptation omo de omo die no
Once waka say Elijah ni Moses be share ne den. Sa share den no ni grace no. Okay. Grace na ma otimi de boneche. Grace na ma honam we. Ah. Ade bi obi ye ditia wa nyame anya wadom a wontimi fa nche wo. Eya. Nokre. Ah, wadam fa wo penasem na oni wukunu da. Na watimi de ache na ne ho kire na wasa koma niska. Adum bi amfiri sura ma wa be de timi aye. Wontimi. Wukunu ni wo me dada anyem no. Wo si aware ni wunyai. Na watimi de ache wukunu. E de ache made na ma akoda no a. Eyi, awmana wo no sorry a na wato Cerelac ne. Enuane akoma nato diapers aka ho ato wipes aka ho de akoche awanya adum we amfiri surama wo no we Yesu wo be de timi ayewe ontimi nye na wi a watimi ne ukuru na sa tena wodom na waksa ne ukuru na timi ada watimi ne nada wo bra sa efa ne sei de asini nyina achi adum bi amfiri surama wo be de timi ayewe honam ne ntimi se obi awia wusika nipa ni wia wusika na ho kire na ne ho kire na wasa aboa no ade unya nyankopon obetimi je nyame honhom bia empower etimi yesade no atesa wontimi nye obi abeba obosia wantua wante wonka wanfre ne da afa wutu wan say yesi ye de na koto hospital na wa frɛ so obi mepa wo cho sasa abeboa ne biem apam na wasa akwa na wasa akotua obi obo wontimi eno ne yefra na dom no I think so read Hebrews 4:16 no say enter boldly before the throne room of grace and receive mercy and obtain grace in times of needs. Bran beje humobro ni adom. Ya wa adom bi ma wo ye super human being. No correct. E ma wo ye super human being ma wo timi de bone che. Ya won kai ni bi. Won kai ni bi o kai kura no a unsu ti se de na wusu no. Na wakofa made di na bafie ha wo waboa no se na bra bo betumpon atue no school fees wafa ne se wo ba wafa ne se wunua watade a wo hye no bi na ade ma no wodi waduane kwa wo sama ne sike wo mu ano ma ne sika je kwa shopping enye made ama kom de no eye made wafa ne se wo ba ene wafa ne se wunua akire no ne wukunu da ende ne fa na watimi di ache no no asa kwa han de ama no na wasa atue ne school fees nyame ne betimi ayesa nyame amoa wa betimi ayewi. It is adom no Christ in kwande timi de ma wo. No correct. O ma metimi ye wade a eya. O ho kire wo se mi wo sika me ma obi da. Na afa nyame ye wadom no nya sika na afa o ma me ho a kire no a. No aba. Enya adom bi de be ma otimi ama ne bi. No correct. Because o kan wo anim se me de be ma wo die. Ka me de be ma bodamfo. O ma me o a o kyem wo nyem wo ho a kire na akọ no. O se wa ka kire o se sika no de bi obi pa. Ba me de be ma wo die. Enka me de be ma bodamfo. Na afa wo ha na afa niam akoyi ama na ma me kro no ayese ne ho akere no nyame anya wadom a wontimi nye cause table na tane Joyce Meya wono ankasa ne papa ene ne dai ne dai ya from no kola bremu anyine ye afa papa no empanyi bremu no ompese be bia papa no wo no kra wo nyankopon se kɔ na kɔfa no na etofie ma no ne fa no tum na hye na akɔpem so obewu o se asema nyame ka kire no nyame anya wadom a wo betimi ayi nyame amamu a wontimi obi a won hu ne mɔbɔ ama na duane yedie na babia wudidie wakwa mu yakoyi wadi na watimi de ache no nyame anya wadom a wo betimi saa dom no nyame nche na wo wamfa mfiri wo soro ama wo a wuntimi nye ye nyame nsemu na wo etie na masema mede ma wo no se obi aye wade bia eya emu odin che se ye ka kire watimi se we ye na fam a na wo pa adom bi e betimi adom wo a konyame hokoje wo se urade wabu saa be se jama acha de wo betime de acha na mo yi free wo de wutimi ena wo kai bia nso na wusu wo kuna ye wade bi wo kai bia na wusu wo yira ye wade bi wo kai bia na wusu wo maame ye wade bi wo kai bia na wusu wadamfo bia ye wade bi wo kai bia na wusu wadwuma ye ni bi ade bi obi ye obi a wo kai na wusu no konyamo no kaka chense awurade wo na wutimi mani pa wure fi ade anase nipa ne mpo kai a na adane aseda ode adom be firi osoro be ma wo kai a wo be de nyame ase okay obede nyame ase na afi wobo sampa na wie no na osa ka egu se awurade saa de we even though the enemy meant it for my evil na osefo no senko de be same wo de be bubu wo de be kume no fa ye me yie bo sampa bo tupe two prayers password bo saa de na ka awurade ma work it together ma ade nyina ni moame ma saa ohawo no saa betrayal no saa disappointment no ma ni moame
2 prayers ebro bia wa dia ya menya better wate emma better na because emma bitterness unforgiveness emma me mfa nche ne da ubewu me mfa nche ne da untimi mfa enko nyame adom ahwan anim timpa ebo mienu pa Awurade mama dom na me ntimi mfa nche na me nyim free me trim na me kaye ma me nsu da. Number 1 prayer. Number 2, what the enemy meant for my evil. Sadia we di enti osefo no so a de fa me nua no so de fa me ma me so de fa me kunu so say enke me kunu no Awurade fa ye me yi. Okay. Wow. Ono na call light out of darkness. Fa koma na hwe. We de Daniel seda. Me kaya me kase Awurade na yi me free we mu. Me fa nya seda na de to so me no. De na osefo no pese odi be kumi odi be say me no. Awurade me de maw fa ye bi yi. Wow. Awurade je na fa ye me yi. Fa ye bibi papa bi wo mabrabum. Apam dada. Amen. Wodi be ye wo yi. Wo kunu kro no a wo ye obone no betimi ne nada. Wo yire kro no a wo ye obone no betimi ne nada. Wa koda kro na wo betimi aye ne papa. Wadwuma ye ni kro no ohia mo wo betimi aboa no. Enu na kire se wo ye Christ. Eni Tiapa me fancy na for God encounter dwumadi no Professor Kobla Bochi o meto so no obi ye obone nso na aye ne papa ete se de waso jasena magu ne enya sam ketwa fa wasem etwa to man ne enko mo de aka nyina ne enkomo abai no abusua fa bo wo ntoma no hwese wo de bone beche na obesere nyame ama wabo am wo yi afiri mu eno achi de ye bone anka ebese wo no ka je ne se nyame mfa nye oyi simple sefini ya wiye ya da se apam dada na woni ni nua ba AKOSUA ABOAGYE moti yenkan ye customer client service line is 053 188 6216 053 188 6216 Leicester Ghana Limited omde ya toothpaste the brush abadwa so omo eboye chidom sanso na Hajia special local foods ka ho time eba mixture duro no anytime HH mixture and capsules entafo malaria duro betimi etuase yare bi ebebre na se wo fred Dr. Tafija was 0244417669 na with them kama and no echi endpoint homeopathic clinic nso wo mo ka ho na bibia edimu ya frame AKOSUA ABOAGYE betimi aframe AKOSUA nsha sabre the Professor Kobla Bochi etwaso endpoint homeopathic clinic Ghana had the obi endpoint homeopathic clinic anase a kidney a liver problem wo fa baby na adjujo na de friend premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathic clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye